Ngopi atuh ngopi, diem-diem baik. Mantap. Baik cuek. Mana ada aku cuek, apalagi nggak mikirin kamu. Aduh. Update status lah. Kirim. Wih, Kak Andi puitis amat status nama. Ih, anjing ya, alay amat ay. Ini status kadang kieu. Hapus bae lah. Keren ya kata-kata. Oh, eta bijak wae. Itulah alay eta mah. Waduh, aing poho can disembunyikeun deui. Mantan aing dulu ya mah. Emang apa sih? Alah anak kicep mah nyaho. Pak Boy. Wih, status aing si dulu. Gebetan ya. Hapus lah, weh. Teu gile, dia status gitu doang ge. Parna jing. Ya salam. Bapak aing dulu. Lu naon, Pik? Lu status poho can disembunyikan. Mana jangan situ eta. Weh, ayo mesti apa yang lan ya? Saha ting saha? Tuh, nuker mesem-mesem teu jelas. Aduh, poho can nyembunyikan doi kumaha ieu? Doi ini marah. Tanya wanita selingkuh, aduh kumaha ieu? Hop, tenang. Yuk acting cantik yuk. Dasar pucak gir. Wah, parah. Lain pager loh. Naon ge? Yang sedang menikmati masa remaja. Ya aja dah, biar cepet kelar. Ih, cari posting foto Iris na PA. Naonnya captionna? Coba dulu fotona. Yo, captionna butuh teman hidup. Ih, alay. Ih, captionna sendiri lebih baik. Ih, enak ucon madu kental. No caption. Ih, teger. Captionna belum pernah pacaran sama aku ya. Kalau belum, cobain deh rasanya. Ah, mantap. Iya, ih kanjang teuing. Cihuy. Kanjang teuing. Kumaha sia we lacan. Bumerang yuk. Kuy. Posting. Oke. Ih, Caca buka petisan. Kayaknya. Ya, petisana. Ah, mantap. Kelat. Kenaon? Posting dulu. Ya geran dah. Nah, posting. Wih, Jal. Yang mati lo punya status itu. Wih, anti aing marel. Wih, gagal amat. Gunaon. Story itu hanya cerita belaka yang tidak semuanya orang terjadi pada diri kita. Ya, kata-kata nama. Cok pas lah. Alah, siap lagi ya. Posting ah. Wih, Randi ini status nah. Salatlah walaupun bacaan surat hanya seputar salat kibinas. Kakak iya teh. Hapus lah, lupa ya. Naon jeung diaku sama berarti tadi. Oh, yang bagus adalah mengingatkan. Pede aing. Kebelai. Dihapusna mun gebetan jangan ngadeuleul bae. Sah jeung gebetan aing. Ih, pugu. Jelas dia. Po. Hari. Dia tuh, gelis tuh. Saha eta? Numpak tilu ya. Astagfirullahaladzim, kamu ini bersah banget. Posting ah. Oke. Si Sania, si Rodia, jeung si Uyun sematkeun heulan. Dasar bayawat. Ai pik, pantat mesti diposting. Nanya diposting deui. Tadi mah can diprepasikeun bapana. Sieun amat. Nah, yang dari ya haliwu amat yang statusna Pangkrame, jang. Yang sebelah yuk. Gaskeun. Ayeuna. Heulan posting petisan beak heulan. Admin sebelah. Ih, si eta kadang-kadang posting. Berani keburu burit. Berangkat. Gaskeun.
seblak. Awas najo. Mualing sepro ya. Profesional banget. Aduh, tulang aing ngegeser. Tak dia dan ngegeser. Eta jeung tengah denge. Kek. Kunaon deui? Ngeposting suku heula kedelike. Harus banget ya, Bun. Wajib hukumna. Halo guys, tadi aku mau beli seblak. Di perjalanannya suku aku teh kejelik ke sakit banget. Woi, tungguan. Pusing euy ieu naon nya captionna. Ti tadi nyen captionan geus bae. Itu naon captionna? Geus we ulah pake captionan. Tuh teger. Cina buat bikin caption. Hah? Udah mikirin caption. Oh, saya tebe. Itu apa captionna? Sih, ribet. Oke.